Lezi izindaba zethembisa online. Right ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uphenye ibheshu ngingwakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba bonke okwenzekayo endaweni yaseThembisa, Ivory Park, Rabbe Ridge nezindawo ezisungezile. Sikwethulela umbiko lapho sithi khona kucekeleke phansi impahla esitolo esibizwa ngokuthi ke iBuild Some More okuyisitolo ke esisendaweni ehlukanisa eMaukeng Extension kanjalo ke nehlamahlama eStraight Line khona lapha eThembisa. Kube nesehlakalo sokugqekezwa kwase kushaqwa ke imshini ke ethwala imali. Isigameko lesi esenzeke egamanxeni kwehora lokuqala entathakusa kuzoza kube inamuhla. Kuba ukuba ke kugasele abasolwa baseke beshaqa ke lemshini bashaya bachitha. Nakuba ke kube khona kokudubula phakathi kwabasolwa namaphoyisa. Ake sikhulumisane ke nomnikazi ke wesitolo sizwe ukuthi ke yena uchaza kanjani umnumzane ke uMashego. Imsindo kanjalo nezithombe esiqoshelwe uDerek Phukela shot by Hausa. Thobelang community ke ntate Mashego bolelang ka mo from Build Some More. Reporter la ka mo site la ka mo Tlamatlama Maukeng Extension mo RTJ Namani. Ya no re tswile ka letsa ka ditaba tse dimpe ka yona taba ya re ne ya wa taba ya di ATM bombing e sa tswela pele mo townshipping ya rena a se taba tse monate tseo ka re bjanong le lo re ne ya wa ba re gobaditse rena mo siteng la rena ba re damage ditse di property but rena ntwe re tlisa botlhoko a holona bjanong ke taba ya batsofi ba e leng gore ba gola ka mo siteng la rena bjanong ka mogweleng ka gona ke mathata ka re bokokolo bo magolo a rena la batla mo batlo tsia tšhelete bona mo dende bano di ATM di qekezitswe ba di tsere di tsamaile and then damage ya property le yona ke ngwe cost e leng gore tshantse re faceane le yona so ke taba tse botlhoko around about 1:30 think bo past 1 hona mo ke re kra phone call re go a qekezwa ka mo go bifile ke di alarm and all that and then ra tender ra kra lo ra wa ka nnete go senyegile ke tsona tseo ditaba tse bohloko marara le bo ga re ne yawa maphodisa gone responda and then ba tlashana le bona ka mogo ba tlashaneng ka gona case butswi and then ba sa dira investigation re tla utlwa ka bona gore taba e tsamaya jwang ba tla re update during the day today gore ne go tsamayang but let's hope gore ne ba kry-agala because the crime rate mo di townshipping tsa rena especially gona mo Thembisa that is why le bona everywhere mo locationeng ke di boom gate batho ba tswela di phone so yeah le rena as business the local businessmen we still suffering from lo tsa tshwana le tsona tseo but let's hope ba bang ba tla kgona ba safe ba upgrade the system tsa bona ba upgrade the security tsa bona di camera and all that so that they can also be safe ka re no gona ba nong everybody wa leng hona mo South Africa ha sa le safe mara at least ka re maphodisa a bo rena a bereka ba tla dira mmero kwa bona and then re tsweleng pele ka bophelo ke nna ntate Mashego director ya Build Some More ke re ke a amaphoyisa aqhubeka nophenyo ngalesi sigameko ezindabeni zethembisa online. Ngingumfanelo uphenye ibheshu wakwaZanibe. Ithombe kanjalo nemsindo siqoshelwe uDerek Phukela shot by Hausa eMaukeng Extension khona lapha eThembisa.